ngo hano ngo ni mukwanyu ngo habaye mukwanyu kujyana nimbanzira ibintu by'isebanye nibyo abantu kuri biri ni bumwe byo mbwira ngo hano ari mukwanyu mukwanyu ngo muno ni mukwabo ngo habaye mukwabo jyana terete mu barongore mu izina rya Yesu ari kuturuka muno ngo ni mukwabo ufuye njavuye muno bari gukura ibira kandi kumubaza agafuka nakanyere kimwe simumaze kunywa dore nanuru Ana byakuye kujyasha ariko ibintu byo mugasha hano wari wanje cyara vuga hano wari abantu baradukiza ni mukwanyu hano mukwanyu kuva jari abakonye muna ni wose na nimero za mudugudu ufite ngo baje kugifunga gacegeza yani ahantu hose nago wambaye ikigira vuba sana umuhanda gwacu natwe twarabuze gira vuba shagira mani And hello. Nanje nuko nyine ubwo nuko nkubwerera noziswache moko hano aratwereka abanywanyi wanje tukabayara natari birenze narasimwa ubukiri gutyo simwa nanje ndana ndaburizwe mwana kahuye n'igitwara narasoje banyine natwakitwagera bamuno tureba mama kwafanga tuzose wayo tukitwara mwana
ikinyenda cyangwa bro. Nijya mu mateke ga kasiri. Ariya yijya kwawe genge. Abo matarje twaga kuja nyine narwombo nagarukiye ndakubona. Korora kenyuga nuko ngubere yarani kwizi ariko rebe ari gene akibonga yakeri mwana chama kama mwali wawe oh ndio koza kenga wani kwa tuwari kwa pata chaje kira hari turi kumwe ariko ni umuntu twagifasha wenda ga tuza tukira buri sapu gikuba anige twana kigwaho niko ndiruvi Hiru niko ziba zimeze bro. Kukira buri cyatubaje mu mujyi cy'ishoye. Anga byati babaje. Wenda gatwigere anye tubara guhura na gutu. Wita turura buri. Zaji imana gukira. Iki gipeti F4. Ngeke gipeti. Karangu uyu waje. Uyu. No dukora amakosa. No turaburije kanyo. Kujya kunera kaje. Chinya mu bigore ukuntu tukurine gabana kigira sagara nyinshi ma yakuba mu biki byakuba mu kigira sagara nyinshi gukomera wo kusora mu kabandi kigira sagara shani nimba ucyamaze kandi gerere kusora mu kabandi ogenda ataza kusora mu tugiye kabandi kugicana Yeah, the vibe is exactly what I'm saying.